genda ukarabe, genda utangure bishanze ukaraba. Abana hano bagiye. Let's go inside. Wa Mungu yamyafasha n'indabo. Utageretse sheri. Hari. Bamubona ari hari. N'uyu ni umwana wawe. N'uyu. Ukaraba ari hari. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Bai rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na Ye umaze gukaraba n'ugitkomeza mu nzu. Kuna sababu. Oh. Yeah, okay. Tutaona ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote kuna sababu. Basi tutaona. Aliyetoa ndo anatwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu huyu. Mutare ibyo bikapu by'abazungu. Yote yako na sababu, basi tutaona ila nashukuru Mungu. Kandi umuntu yamaze gukaraba arahita afasha hano. Afasha hano. Yote yako na sababu, basi tutaona tena tena tena. Ninajua tutaonana. Okay. Koresha ingene tuzagira. Byo hanze. Kijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki.
Neno kutaraka. Jenara. Wari wicaye tuva ngaho Ni cyaki mbere. nakona kubona je kuri wambonye Ango eje nayo nakuronde. Bi. waje mwijoro Waje mwijoro. so nacenza mu gitondo Muganga. baca kuko mwakoze kuza kushika ko mwe mwapfuye Kari cyacu. kararwe wari Jenda. Umeniacha sana katika hili, nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana, Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi, mpendwa wangu nimwache aende, rafiki yangu kipenzi aende. Kiongozi. Mungu hapana kwangu si sawa. Ile mipango tu panga imezima, kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje? Nimeachwa peke yangu. Mungu hapana kwangu si sawa, ila naelewa Mungu, kazi yako haina kosa, na kushukuru kwa yote, mapenzi yako yatimizwe. Imeniliza sana, imeniliza sana, imeniliza sana, Mungu wangu nisaidie. Mbona umeniacha sana, katika hili nimeumia sana, lakini nakuhitaji sana, Mungu wangu nisaidie. Japo nawaza nafarijika Bwana, kwamba kunayo siku tutakutana naye, ile jema uloiweka pale kwa watu wanaokuamini Yesu. nitie nguvu Baba, nimechoka, moyo unauma, nimechoka, nisaidie Baba, nimechoka, peke yangu mimi siwezi. Tufundishe Mungu wetu kuhesabu siku zetu, japo dhoruba na shida, tusichoke kukutumikia. Imeniliza sana, imeniliza Baba, imeniumiza sana, nimeumia Baba sana, Mungu wangu nisaidie. Ona nahisi, Ona umeniacha sana, umeniacha sana, nimeumia, nimeumia, lakini nakuhitaji sana, Mungu wangu nisaidie. Mtu wa watu wenye upendo Sawa. Kila kitu. hatarishi Kali. Nara. kaenda vipite. Mtu wa watu huyu mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu, kaenda vipi tena?
Mwalimu wanje ndakufotora hamwe na Rebeka
nuko rero bashinga nahe bapfasoni waruka mu byagenda by'ikibanza njya mfata umwanya kugira mbashe kugira icyo mvuze cyatujye dukorana ngaha kuri uyu munsi uruhande rw'umuryango Rukundo Sport wese mbe ku mutima mashengesho mwatanze umwanya mwakoresheje uvuye ku mutima mpembero umuryango wabashimiye mu buryo bw'umwihariko nk'uko bimeze rero uyu munsi iminsi mike iheze umuryango wa Bwana Onesphore Bukuru wabikiye inshuti n'abaryango umaze kubabikira iyo nkumbi bose bashyize n'iyonka baza gutabara kuri iyo mpamvu rero umaze kubikirwa iyo nkumbi benshi mwagandaye mugandana n'umuryango uyu munsi rero mpamvu duhuriye hano tuza gukora umugirwa bita gukaraba mbere yuko tuvuga ku ijambo rero ryo mugirwa twatangiza ishengesho biza kutuyobora kugira ngo umugirwa uzutangira neza kandi tuwusozere neza mbere yuko tamwanya w'iryo shengesho ryananga itangazo rya mbere ryampereho abantu bafise abana bakiri batoya yabibwize ngo dufashe mube hafi yabo kuko ntabwo ushaka kumva ko haza kuza impanuka hano hanze ushobora kuzana ibibazo nk'ibi hanyuma amatwarete bise ane uruhande rw'ibyo n'ububavu hose zirahari hajya kumara n'ikibazo ategereje ngo twarete yuguruke zirahari ni nyinshi ukwene no hejuru ziriho ubu rero nta mwanya w'isengesho hamwe ishengesho ryarangira ndamenyesha ku rugamba kuzakurikira uwateguye iryo sengesho ntabwo bamuhesheje ariko uko mwese yayobowe n'umukozi wahawe umwanya uzagesheje byo gufungura uno mugirwa ubwo yasabwe n'umuryango tumuhaye ikaze byakoresha uwo mwanya murakoze umushinga yawe umwanya utarishengesho umwanya we duce bugufi dusenga Imana. Mana uri mu ijuru, Mana ugororotse kandi Mana wambaye urera kandi uratunganye, hirya yawe nta yindi Mana atari wowe. Natwe turabihamya tuvuga ngo uwe mu izina rya Yesu turagushimiye Mwami mbere ya byose mirimo yose uko twatanguye mu gitondo tugenda hirya no hino nabitanze mu mirimo itandukanye namurunganya dukoranira ahantu turabaha icyubahiro imbere ya byose kuri Imana yacu turagushimiye kora ku ngoma niho turakwibwinze muri aka kanya wongere ukomeze kubana nawe bane natwe Mwami ngabo zo mu ijuru zibane natwe ubwiza bwawe bane natwe kuba byo gukora ahantu Mwami turakwibwinze ngo tugumane natwe turinde dutangura mpaka duhejeje dusengeye amajambo yose kandi dusengeye abantu bose dusengeye ibifungurwa n'ibinyobwa bigiye gufatirwa ahantu reka byose bikomeze kuba mu bwiza bwawe kandi izina ryawe rikomeze ryamamare turagushimiye ukomeje gusanza ababa kuri twe tubisabye mu izina rya Yesu amen.
murakoze cyane. Nuko rero abo hambere baciye umugani ngo amazi yazisageze kure, ariko uyu umugirwa utera iteka umuhisi Didier ukongera gukomeza imitima y'abavuze cyane ku muryango n'inshuti zimwegereye, kimwe kandi muri rusange ababanyi cyangwa se n'abaryango bo mu icungaro ngaho muri leta tubayemo ndetse n'abavuye kure. Twajya mu gufite umwanya rero ko kumwanya ugeze kure, abantu bahagaze benshi bari batuwe abandi nabo barashonje. Nagira ngo ntangize uyu mwanya abateguye mu gikoni banze bakire abashyitsi, banze bakire umuryango, banze ufate icyo kunywa n'icyo kurya. Nyuma y'aho ngaho baza kuganira ibyo n'ibyo bijyanye n'umugirwa wo gukaraba. Ubwo rero tubasabye mu gikoni babiteguye batuze ko biteguye, duhereye ku muryango hano w'ibanze baza gutangira bafata ibifungurwa, namwe ko muri ngabo baza guhanahana ko murakuze mbere mwiyo kwenga ibifungurwa. Umwanya wihuse hagati y'aho ngaho mwamufata kumfungwa mwese baza gutanga umwanya w'indirimbo basabwe n'umuryango nizo cyo twafungura ibifungurwa. Murakoze rero twasaba umuryango cyangwa kugiye kugihuta begera imeza afite ibifungurwa kandi bandi ruhande tubashigikira tubakurikira. Murakoze. Ariko byose bizaba byaragiye.
birababaje biteye agahinda kubura abo twakundaga, ariko ihumure uko tuzababona mu gitondo cy'umuzuko. Ese wari upfuwe urubari rwawe rurihe, umwami wanjye yagutsinze burundu, umbabaza ariko ntibyangane, mpangayikishe iby'igihe gito, nanjye nzishima kuko nzaba ngezeyo, aho utazongera kugira ububasha. Ese wari upfuwe urubari rwawe rurihe, umwami wanjye yagutsinze burundu, umbabaza ariko ntibyangane, mpangayikishe iby'igihe gito, nanjye nzishima kuko nzaba ngezeyo, aho utazongera kugira ububasha. Isi nshuti yadusharirira tugangayika bitewe n'urupfu, katubabaza tukaririra muri yo abatagira gakondo. Ese wari upfuwe urubari rwawe rurihe, umwami wanjye yagutsinze abacu twakundanaga, dukwiye guhora twejejwe tujye ku iherezo ryacu. Kubaramo yakora icyaha umuntu yahuye n'akaga, yuhaga umuvumo w'icyaha, niyo mpamvu tubabara, tugapfa ndetse tukabura abacu twakundanaga, dukwiye guhora twejejwe tujye ku iherezo ryacu. Imana itwigishe ubwenge bwo mu ijuru, duhore mu isezerano rye tujye ku iherezo ryacu, dukore ibishimwa n'Imana mu gihe tugihumeka, maze urupfu nirutugeraho tuzapfire muri Yesu. Imana itwigishe ubwenge bwo mu ijuru, duhore mu isezerano rye tujye ku iherezo ryacu, dukore ibishimwa n'Imana mu gihe tugihumeka, maze urupfu nirutugeraho tuzapfire muri Yesu. Urupfu rujya rudutera rutabanje guteguza, ubwo tugenda muri iyi si tugendana nabwo, yari umuzungu umwirabura, umukire n'umukene, ariko igiteye agahinda burya n'umuvutiranye. Urupfu rujya rudutera rutabanje guteguza, ubwo tugenda muri iyi si burya tugendana nabwo, yaba umuzungu umwirabura, umukire n'umukene, ariko igiteye agahinda burya n'umuvutiranye. Imana itwigishe ubwenge bwo mu ijuru, duhore mu isezerano rye tujye ku iherezo
tugihumeka, maze urupfu nirutugeraho tuzapfire muri Yesu. Imana itwigishe ubwenge bwo mu ijuru, duhore mu isezerano rye iherezo ryacu, dukore ibishimwa n'Imana mu gihe tugihumeka, maze urupfu nirutugeraho tuzapfire muri Yesu. Nshuti reka guhangayika dore urukingo rw'urupfu, wibera muri Yesu gusa niyo ntsinzi nakubwiye. Nubwo wava muri uyu mubiri warishinganye kwa Yesu, muri uryo munsi uko wa mbere uzazukira ubugingo. Nshuti reka guhangayika dore urukingo rw'urupfu, wibera muri Yesu gusa niyo ntsinzi nakubwiye. Nubwo wava muri uyu mubiri warishinganye kwa Yesu, muri urya munsi uko wa mbere uzazukira ubugingo. Imana itwigishe ubwenge bwo mu ijuru, duhore mu isezerano rye iherezo ryacu, dukore ibishimwa n'Imana mu gihe tugihumeka, maze urupfu nirutugeraho tuzapfire muri Yesu. Imana itwigishe ubwenge bwo mu ijuru, duhore mu isezerano rye iherezo ryacu, dukore ibishimwa n'Imana mu gihe tugihumeka, maze urupfu nirutugeraho tuzapfire muri Yesu. 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 Asaba mmoja amashi menshi cyane. Nuko rero twumvikane kandi asaba twumvikane kugira ngo dukomeze gahunda. Twumvikane asabye gutiza amatwi. Hello. Nagira ngo rero ngireho mwamusanzwe mubizi mu mico n'imigenzo, iyo umuntu bamubitse abanyamuryango n'inshuti baratabara. Ibyo byarabaye. Uyu munsi wari umunsi wo kuzirikana iteka umuhisi igihe n'icyo imbere. Nagira ngo mvuge bike by'igihe kuko niyo ngo nyamukuru yadukoresha nawe uyu munsi. Nk'uko mubizi, nk'uko bivugwa mu mico n'imigenzo, hari ibisi bitatu bikuru mu buzima bw'umuntu, aho umuntu ashobora kujya gute kumenya iyo minsi. Nuko rero nagira ngo mvuge bike by'igihe. Didier yari umugabo turakwita gushika naye ku myaka yari afite, hari inshingano yari amaze kugeraho. Igihe yagize urugendo rurerure, ntagiye gukora minsi itatu twavuga kare, habaho kuvuka, hakabaho kwabira cyangwa se gukora ubugeni, hama nyuma umunsi mukuru wa nyuma, umunsi w'urupfu. Igihe rero avuka habayeho impundu zo kumwishimira ku buzima agiye kubamo muri iyi si. Didier yakuranye afite abavukanyi, afite mbere y'abavukanye kamwe ku babyeyi, afite ababyeyi kwa mama bamubyaye,
ubwana bwiwe buramurera. Mungu yavukiye muri Tanzania, bamwe muri twe turahazi, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani twari mu makambi y'impunzi muri Tanzania, benshi babegereye inkambi y'Urukore. Ubwo ubuzima bubayemo bwo mu nkambi n'abavukanye biwe kugeza igihe Imana yatugiriye ubuntu benshi twebwe twambutsa ibyo zitandukanye dushyira mu kindi gihugu cy'isezerano, aricyo igihugu cya hano cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihe rero babivuze nyuma yaje kwakira agakiza umwami Yesu Kristo, umunsi wo w'umwihariko w'ibatisimu yabatijwe mu kwezi kwa munani, anaho kwezi yavukiyemo itariki 16 mu mwaka 2016. Uhereye ku kuva ku mwana mutoya yafata ingingo yo gukurikira umwami Yesu Kristo. Igihe kandi yagize uruhara mu bijyanye n'amasomo yiwe, aho yaje kurangiza amasomo yisumbuye benshi bamenyereye ku izina rya high school, yaje kurangiza umwaka wa 2016. Igihe rero yakoresheje urugamba rwo gukomeza kuba mu buzima tubayemo. Nyuma yaho rero igihe yaje kubezagirwa n'Imana yo mu ijuru, kubezagiza ibibondo bibiri, uwo bita Gabriel Jibere, umwana w'umuhungu w'imyaka 4, undi bita Salima Jibere, umwana w'umukobwa w'amezi 6. Igihe rero yaje ari wenyine umwana umwe ufite izina rye, ariko nyuma ye ahasize amazina y'abana babiri bamukomokaho nawe. Nuko rero kuko mwabibonye igihe ntabwo ari umusanzwe, yakoze ku bintu by'abantu benshi. Haba mwese muri hano ndakubwira ko mwari mumuzika mushywa n'umuzigo. Nuko rero afite abavukanye be babiri, bashiki be 6, bari narume biwe 10, baramu biwe 4, n'abaramu biwe b'abakobwa 2. Ibyo rero twaje kumva inkuru ibika ubwo yari yitabye Imana, aho umunsi mukuru wa 3 twavuga basoze ubuzima bwiwe tariki 26 z'ukwezi kwa 4 umwaka 2026. Uyu munsi rero ukwezi kwa 5 ukwezi kwa 5 2026 wari umunsi w'umugirwa wo gushingura iteka rigiyemeje imbere y'umuryango, imbere y'inshuti n'abagenzi. Umuhango ukaba ukoze muzeho ubutaka ko byazwe yuko twavuye mu itaka tuzasubira mu itaka. Kuko umuhango benshi bakira yamaze gukaraba, bimwe mu mico n'imigenzo ikigombye gusanga biherereye. Hama rero nashaka ibibazo biza kubaza naguhabwa inyishu, uza gutanga ijambo umubyeyi uza guhagararira umuryango wose, ugananije imbere bwana Onesifo mukuru. Ibibazo by'imbere ikibazo cya mbere twumvikane, umuryango w'iwacu mu kinyarwanda bavuga ni inyangamugayo, dukunda amahoro, tuba mu kuri kandi tukabana n'abandi, tukabanira n'abandi. Turabaza nk'umuryango Didiye Nishimere, hari uwe afite ideni mbere yuko ari umuntu, uwo muntu akaba ahari, natubwiye ko afite iryo deni, umuryango uzegeranya ideni ryishyurwe bene abagabo babona. Asubiramo Didiye Nishimere aho afite ideni agiye atishyuye, umuryango uzagiye baryishyuye. Rora ntabwo ndamanitse akaboko bivuze ko nta mpamvu zo kugira ingorane mu muryango, nta deni asize ko tubaje mu ruhame. Ikibazo cya gatatu cya nyuma rero, navuze ko hari umuntu yari afite ideni unanahinduye, niba ufite ideni nawe rero hari umuntu igihe yari yaburaye iki cyangwa kiriya akagenda acyishyuye, niba hari nawe yatumenyesha
ya muryango nawe gute udashyikirizwe iyo deni yari tunabibiri atawe n'umva y'amahoro ruhande rw'umuryango usigaye niba ntawe uzoza mu Rwanda hagati igihe cyasigaye inyuma utibajije izuba riva muri umuryango babona nuko nari ngiye rero ndashaka n'akanya duhereze bwana gukora siporo aduha ijambo ry'ihumurize mu majambo makeya hanyuma niyarangiza ndaza kubabwira igikurikiraho tuzabagana ku musozero kwa yuko dusa abantu bavuye mu icumba ritandukanye bafite ingendo dushaka kubakiriza cyane mu nyarutsi tuza kugira ngo turi kubaho umwanya wabo kujya gufateza ingendo zabo ariko igihe utanga umwanya duhereze muri siporo uzadushikiriza ijambo umukuru w'umuryango murakoze. Haleluya. Yesu ashimwe. Twishime kuko umwana w'umuntu mu minsi mikuru twabwiwe itatu dufite uyu munsi urimo. Amen. Kandi tugomba kuwemera nubwo tuwukorerwa tutareba ariko ugomba kubaho. Nta magambo menshi muri rusange yo kubashimira uko twabanye kuva uno munsi ko dutanga ibirori tukaba tukiri kumwe muri ano masaha ko turasoza dusezera kuba twasezeye umwana wacu, umwana wanyu, inshuti yacu, inshuti yanyu. Amen. Didier yari umwana usabana, umwana ukunda guseka, uhorana ibyishimo mu maso ye, guhora amenyo yari hejuru, kumva ko yaba umuntu afite umutima ukunze. Kandi twese twifuzaga kuba tumubona arimo aseka yishimye, nk'uko bari babwiye Didier asize bene wabo. Icyambere nagira amaze babwire afite niba ari ifura yanjye mu bahungu, nubwo hari ifura ya bose ariko mu bahungu yari ifura. Amen. Ubona byaye ariko afite umukurikira. Nagira musabe Keri bigirane kiransumba muremure. Abana bakuze batikoreye akabindi batabanje kujya ku ishuri bavomye babanze basenge nuko bagomba gukura. Amen. Na Didier nama yaragize bose bari bandenze. Nagira mbabwire nk'umuryango burya ikintu cyose kiba gifite impamvu. Nekereza ko kuva ngeze hano uyu Keri twaraganiriye kwa muganga, asanzwe kwa muganga avuga ukuntu afite agahinda ko mukuru we bagiye kuvugana atakibasha kumusubiza, ariko ndamuhumuriza ndanamubwira ati ntugire ikibazo, mwegere ku gutwi kwe kugira amagambo mubwira ari bukumve nubwo atari bugusubize. Amen. Kandi niko byari bimeze Kera arabikora anamusaba n'imbabazi. Amina. Atubabare na Didier, ntabwo nari nzi ko bambwiye ko urwaye, ntabwo nari nzi ko ihari yari imeze gutya, ariko iby'umwana nyine aba ari iby'umwana. Amen. Ariko yaramuganirije kandi uwera uhoraho yarumvise ubwanwa kwabo agomba gutanga igisubizo. Uyu muhungu rero niwe yakurikiraga Didier mu bahungu. Twame tuganira ko hari ibintu byinshi bigomba guhinduka. Amen. Kuko mu bahungu niwe agiye kuba ku mutwe agomba kubazwa abahungu nabe, kandi azabikora. Keri yanyemereye ati papa ngiye guhindura byinshi kuko hari ibintu yize muri buno buzima bw'ibintu byose bishoboka.
hari ikintu kiba gishobora gutegura ikindi. Abanyamuryango rero, uyu mwana mu bahungu bagiye guhagarara abahungu ajya bagira inama n'abashikiwe izino saha igihe ntabwo tukimufite, ubundi we agiye kuba incharge mu rugo, aza areba ibintu kuba kurikira kandi yanjye mbere yuko agiye guhindura byinshi kugira byinshi bihinduke. Amen. Kandi Imana igomba kubikora. Twaganiriye kandi tugakomeza tuganire, tunaganire kandi Imana izabikora. Genda wicarire. Ikindi nabwiye ko mumenye inama ngiye kujya ko bavuze kare, basore namwe bakobwa, gushaka kwanyu ni ukuri gushaka mwubaka ingo, ariko muze mureba mwubaka ingo, murebe no ku miryango muvamo. Hari ibintu ugomba gukora wowe ugashaka kwishimisha wowe ubwawe, nutareba no ku muryango wawe umenye ibyishimo byawe ntabwo bizaba byuzuye. Ndabikubwiye Didier ababera isomo mu mbundo mugira, kuko nujya mu mbundo utabanje gutekereza no ku muryango wawe ugire ibyishimo, bizaba ibibazo. Ariko nshimira Imana, ibyo nifuzaga byose ko byakorera kuri Didier byarakoretse. Amen. Nishimye rikomeye. Ariko bene data abana bacu, mwige ahantu hakora ikintu bita isomo rikomeye. Nababwiye kare ko Didier nageze kwa muganga ari muzima, n'abaganga bazaga ko ari muzima, ariko ibintu byagiye kuduhindukiraho ku munsi wa gatatu wa kiriya cyumweru byaduteye ubwoba. Twababwiye muri make kare ukuntu umuryango yari arimo, tuzi ko dufatanije kurwaza umurwayi. Amina. Ariko dusanga niyo baduciye inyuma bajya kuvugana n'abaganga ukuntu Didier bagiye gupanga kumukuramo ibitugu. Ntabwo ko bigeze ku wa kane Didier asigaje umunsi umwe ngo ave mu mubiri, nibo baje kutwibwira ngo turashaka ko uyu mugabo uno mugore ava mu bino byuma ngo kuko arimo arababazwa. Amina. Brother Jean Pierre bari hano babwije ukuri genda umuntu nitoze kandi mu buzima bwanjye akunda ikintu bita amahane, ariko unteje amahane ukabona birabyutse, reka tuve ngo birabyutse, bishobora kuba ibindi. Uyu brother iyo tutaza kuba turi kumwe kwa muganga uwo munsi wa kane mwari kuva kwabaye intambara mu gitabo. Amen. Ariko arambwira ati tuza, ku buryo nabajije abantu barimo babivuga, ari umuhungu wanjye uryamye kuri kino gitanda, namwe murimo mumbwira ayo mangambure ngo murababaye, ninde hagati yawe nawe ninde ubabaye muri rusange? Ubu wowe urimo uravuga uhagaze uvugisha akana kawe ungana n'uyu muhungu wanjye ubababa afite arimo bino byuma. Ariko ya myuka mibi twarimo turwana nayo yari iyo ngiyo. Ibaza umuntu n'abantu bamutunze, uri umukwe iwabo, bavuga bagufitiye urukundo, akaba aribo bavuga ngo tumukure n'ibyuma. Uyu brother rero tumushime kindi twabaye muri byinshi mu ntambara zo kurwana bya Didier twe twamurokora. Uyu twaricaye hamwe bakatubwira ngo nubwo mwamuvana hano ibi byuma byacu ntabwo twakwemera ko biva aha ngaha, murabyumva. Ariko uyu tugira inama, dutangira gushakisha ibyuma byari bimuriho amafaranga bigura. Jye nakoraga tubicara turiyemeza ati ibi byuma tuzabyigurira ariko turwaze. Tumaze kwipanga ibintu byarangiye, urumva umugambi twe twari turimo abandi barimo bapanga ko umuntu arangiriza ubuzima. Twe twari tumaze no gupanga kugura ibyuma byose byari bimuriho,
twamaze no kubona n'amabeyi yabyo kugira ngo tuzamuca twe tuzamubaza ari mu byacu ariko kuko twarwana abandi bari mu zindi ntambara uraza ndagushimiye ukuntu wabaye nanjye arenga ati amafaranga ntabwo amuruta tuzemera tuyakorere turi muri izo ntambara abandi mwari mufatanije urugamba bari mu ntambara kandi bikorwe n'ibyuma brada yarababaye urukongera twamaze no gutangira gupanga gukora oda y'ibyuma bigega byicaremo imyaka Imana izamugarura ubuzima ariko abiwabo aho yari ari umugore bari mu ntambara bagomba gukurwamo ibyuma agapfa nuko abaganga bari bemeje ko yapfuye bigitangira reka mvuge gato igenda kikurikira muraza kumbabarira kubera ko mfite emosiyo menshi ku majambo menshi yakomeje kuvugwa hariho ikintu kimwe abantu mutarabwirwa ngo mumenye uyu muhungu yarishwe ngira ndabihagararaho kuri aya majambo kuva mwavuka n'imyaka mufise murigera mwumva umuntu apfa kabiri ni gute umuntu yapfuye kuwa Mungu akongera agapfa kandi kuwa gatanu tumaze gukurikirana tukabona yuko hari ibintu bakoze bonyene kandi twamaze kubibona aho biri je na mukuru wanje twaricaye turavuga ati ibi bintu uko bikenewe turapanga turavuga ati twe tugiye kwigurira ivyuma kuko twarabona ibanga bakoze turavuga ati twe tugiye kugura ivyuma umuntu tumugumane turazi ko umwanya n'umwanya azobyuka baragerageza baradushiraho amananiza baravuga ngo ke ubwo rero ngo mumukure ngaha turavuga ati nimudufashe turondera aho tumushira mu nyuma batuzanaho amananiza ngo babonye igicupa kimwe ngo tuzaza twishura 3,000 ku munsi ariko n'ubu turababwira ati nibyo ntacyo twebwe turagerageza uko dushoboye ariko ikintu twakomeza kurwanya bamaze kubona yuko bakoze ibyo bakora ni gute umuntu mwavuga ngo umuntu yapfuye mu gihe tuko turabanya tukatoya manze murindire bagaca bavuga ijambo ngo none mushaka n'umutima n'ibyiko bipfa none hapfa umuntu ibindi bikaguma ari bizima ese uwo mutima n'ibyiko babishakira iki bari babaye kuyihe mpamvu biboneke yuko babikoze bafise icyo basotera n'icyo bari bashaka ahubwo kuvuga ngo umubiri ntuve natwe tugume tumucunge icyo bashaka kugeraho ntacyo bageze kuko bijya barondera ntabwo babaye bakibironse urumva mu nyuma abene wabo n'uwo mugore baraza nije wa mbere babanje kubwira ndavuga ati umwana se wanje mutegeza kuvugana na nyina na se wiwe ikibazo bari banzaniye kwano kuvuga ngo none ngo nk'ubu ngo umugore wiwe gadashaka yuko ngo murindira ngo kashaka ngo bamukuremo bijya vyuma ngo hari ico ndavuga ati oya ico kibazo sino kikwishura ni cyase w'umwana na nyina w'umwana kigusi cyo ntigishoboka twaragwanye iyo ntambara ku buryo nibaza yuko uko biri kose ari niyo mpamvu uvuga ati yarishwe kandi agihagararaho pe kurwara turagwara abantu umuntu aragwara akaremba akitaba Imana kandi ukavuga ati ni ukuri iruhukire ni ukuri ahubwo hari n'umuntu agwara agasigara amusenga ati Imana muruhure n'ukuri ararusha n'umuntu agenda ukavuga ati ni ukuri hano hantu baratwiye jewe n'ubu ndacabivuga yuko baratwiye igituma ndabivuga ni iki nyuma yaho haraciye abantu bakaza baraca ku muhanda bakaja kuvugana n'abaganga tubibona n'amaso ariko byarageze aho biboneka yuko umengo nta nguvu tugifise uwitwa ngo ni umugore wiwe yuko ari we afise imbaru muri make afise inguvu izo arizo zose muri make icyavuze ko bategeza kumwumvira gusumba twe kuko batumvira babandi rero bitwa ngo bari bahagarariye umugore nibo baca indani bakaja kuvugana n'abaganga ku buryo duharura yuko bavuze ati aba rero ko
dupanga isaha, iyi saha nigera birangire. Muri make niko mbona byagenze. Naho ubundi ivyo bakoze bari bafise ivyo barondera, nta kunombera umuntu ngo yapfuye kuwa Mungu kandi yongera apfe kuwa gatanu. Nta kunombera umuntu yapfuye munyarukanye ngo muko muramutwara mwagira ngo mwanke ngo none ngo mushaka ngo n'ibindi bihimba bife, none ivyo bihimba mubibabaye kuriye mpamvu. Nico kintu jewe cyanyeretse yuko babikoze babibona, ariko rero ndashima Imana nyakwigendera yafise ibipande vyo byose by'umubiri bikwiye kuko ico barondera naco bageze. Haleluya. Nagira ikintu arangirije mu nkomere Imana amashi. Nagira kutakanya nasabwe n'umuvyeyi ari we baba w'umwana yabwiye yuko ahita ashaka kuvuga ariko ikivuga mu kibanza ciwe. Ndasaba Samuel ari hafi. Samuel ari hafi. Ari hanze. Mungu yinjiye ngana mugire mwanya mutoya. Ubwo tugere Samuel reka tuhamagare Toyi. Toyi umukwe w'umuryango ari he? Toyi nawe mundondere muzanye hano imbere. Hanyuma mugendire Toyi na Samuel yakasimbire kubateguye ibifungurwa ku miryango mama se papa imisore cyangwa se inkumi bafashe umwanya wabo bagategura ibifungurwa twafunguye uyu munsi. Umuvyeyi umwisi wacu tugiye abashimiye ku mutima ku mwanya mwakoresheje n'uburyo mwakoresheje kugira ngo ibifungurwa bigere ku mwanya bifungurwe muri rusange. Basabye mu mpera abashi abo bose bagize uruhara mu gutegura ibifungurwa. Ngiye kandi gushimira umwe wese ku shengesho cyese ku ruhara yagize mu gushigikira uyu muryango, aho bamenye batangiye ko bashigikira ku masengesho yahabaye mu gihe cy'amagume, aho byari bitoroshe kwakira ibyashyikiye umuryango. Nabo nyine mwamira amashi abakoze amasengesho. Ikindi kandi muri rusange nagira ngo mfite akanya nta byaragende, ariko nigiye mfite akanya ibitaro bya St. Mark's Hospital navyo byabungabunze amagara y'uwisi kugeza iminsi ya nyuma. Nabaye icyo bafashije nubwo tutabishimira kumwe, ariko nabo mbana amashi guha bagize kuko kandi by'ikwana byose turangize tubigize mu ruhare. Nasabye ko Samuel bamuze nabi mbese ko yabonetse cyangwa se Toyi. Urino mama Toyi mundondera naze ndako bishoboka. Kwa Samuel wazana ngato yaka kusaba umwanya wawe. Uyu muvandimwe rero Samuel umuvyeyi ari we yaguze umuhungu wiwe Didier, yasabye yuko twagushimira mu ruhame rw'umwihariko ku bumuntu wagize uratosobanura tutashaka umunzani ngo tumenye ibiro umuntu ufite, urukundo wagaragaje, umwanya watwaye umuryango wawe ukoresha mu kurwaza umwisi bashidiye, umwanya wafashe mu kazi kawe kaguhemba gatuma umuryango akuraza gukoresha kurwazaniye kuva ku ntango kugeza no ku masaha yo ya nyuma. Turasabye mwese abanyamuryango n'inshuti kuba amashuri umuvandimwe urukundo yagize kuba yagize kuza muri uyu mwaka. Murakoze cyane, turagushimiye. Toyi irahangara tukushimire. Amurika Toyi Toyi byose aratakira. Ubwo rero bakeya bwana Toyi barivuga byose yihanganire, yagize uruhare rudasanzwe, nawe yiturwa mu munzani uzabasha kumenya uburemere bw'ibyo yakoze. Ku ruhande rw'umuryango wose yitanze atiziganya mu gushyigikira umuryango mu gihe cy'amagume kitari itoroshe.
nasabwe amabukwe ndagushimiye mu ruhame uruhara wagize n'urukundo werekanye hamwe kandi n'umurava wagize mu gushyigikira haba mu ntango wamenye umuryango haba mu munezero no mu magume wagaragaje gushinga nahe kuza mu buzima bwabo bw'abakugisha baragushimira by'umwihariko mu muramashi. Nuko rero ugusozera cyangwa se nasozere neza uruhande rw'umuryango wa Siporo mukuru abavukanyi basenge bamanume bashiki bacu bakuru bacu bakuru bacu bashimiye mwese muri hano ko mwaje gutabana cyane ku munsi wa gatatu w'indwi ntabwo yatorosha kwese kubarinda namwe mwiha amashyi ndabashimiye. Hanyuma rero umugirwa wo gukaraba turawusozereye nashaka mbabwire yuko nyuma y'umugirwa wo gukaraba ugikurikira babita muri cyunamo. Sorry, twari tuzi ko tuje abana Didier asize Gabriel Nijibere na Salima Nijibere ariko nyina yari ku kazi yari yatubwiye ko saa 11 ashaka kubageza hano atadusotse babereke ariko ntabwo bishobotse kuko abana bari kumwe na nyina urumva ntacyo twakora ngo tuje kubavana bari mubyihanganire abagenda batababonye abazabonera hano muzababona ariko bari kugende kure mutababonye muzane ngo twababahishe ntimugire ngo twababahishe urumva nyina arazi ko ari hano saa 11 akaza tukababereka maybe byavuye ku kazi ntabwo yashoreje akazi isaha yabageneye Imana bamugisha. Ama rero ndavuga ati icyunamo icyo bivuga umuryango wawunamye mu kugerageza ubuzima busanzwe ntibakura umuntu wabo. Rero mu cyunamo inshuti n'abajyango bakomeza gusura wa muryango ntabwo uyakira uracyari umubano udasanzwe. Rero habaho gucana icyo bita umuriro hariya batiramiye impamvu ziba mu cyunamo bariko bota wa muriro aho bwakuzwe ukabona byo gusenya azagashikane ku muryango kugira ngo utari cyane wa muriro wako kubasusurutsa hamwe wa muriro wo gusukura ikirere uramura icyo usigura ni ko umuriro watse umurika imitima y'abantu kugira bashe kwiyakira. Icya kabiri umuriro watse ukarangira kwaka hasigara umuyonga twemeze hasigara umuyonga bivuze ngo twibutse yuko mu mubiri dufite umuntu arabaho uko igihe cyegera imbere aho gusaza ntibukaba mu buzima ugasoma amajyavu bavuze kuzasubiramo. Rero babo rero bawucana ukiye ku minsi igenda ugenda bazima biyakira basubira mu buzima busanzwe abajya kurima abajya gukora ibyo tukarira kumera. Rero niba muyonga rero tugatero bamundana mu muriro n'iyonga asaba muyonga n'ubuzima niko bumeze. Nuko rero ndashimiye mwese muri hano abavuye mu siteti zitandukanye musubire inyuma mu bacuruza basigaye inyuma kandi tubashimiye kubyo mwakoze n'Imana cyane bazigamye mugo rugendo mwagize mugana kuza hano mwene kandi bazigamye mu gusubira inyuma. Nuko rero mwese muri rusange kumva umuhango tuwusozereye gatanga itangazo ubundi munazo dushishikaje yo gufunga ajya gusozera uyu muhango. Mbere sozera rero hari umuntu usabye ijambo tuza kurimuha nangiza kuritanga abasore n'inkumi bafite umwanya n'imbaraga bifashe gutunganya hano hantu tubaze ko twahasanze kugira ngo n'abandi turahasaba bazohabaye. Hanyuma kuri ijambo munyaruzi abantu barangiza mama kurihe ibisengesho bimuzi bituma no gusozera ibirori nakoze. Murakoze ku ijambo tugira Imana rero tugira Imana kandi hanyuma ijaduguru hanyuma mu kibuga bakunda gushinga naye avumba inzoga avuye ijambo hanyuma reka maze ntiruke byabaye byose dukengurukira abantu bose
ariko niba ari umusaza sinzi ko byaciye hano gukina ukundi gutwi basiguye kuko sinzamo umuntu babiri igirwa yagiye haca ariko je nk'umushinga nawe ndagaragaza ikibazo iyo umuntu atuvuyemo igirwa mwagiye muratuganira hari icyo twita kuganduka ku wacu mwari murangije niyo muce yasaba ijambo mbere uyu muhisi tuzogaruka kumugandukako canke umugirwa ugiriye ko uyu munsi murakoze. murakoze cyane bwana ushinga nawe ku kibazo bashije ego nkuko byandikwa kera hose aho hambere abasokuruza umugirwa kuganduka wabaho nyuma y'igihe runaka bivanye n'igihe twari tugezemo. Uyu munsi rero sivuze ngo umugirwa tuha agaciro gatoya turacawubahiriza. Kubw'iyo mpamvu rero umuryango umbwira ati bamenyesheje abaryango hano bose yuko bashatse ko umugirwa ganduka kugira ko uyu munsi kubera yuko umuryango wa hafi uri hano kongera kubatumaho kandi birogorana abafashe ingendo ndende bari hano kubatumaho byagorana. Umugirwa ganduka rero cyo kuvuga bakiri batoya navuze yuko turi mu cyunamo tuba tugandaye. Yaje kuganduka ni umugirwa aho umuryango uba inshuti kera bakoresha amata muganduka umuryango wasangira batata icyansi bagasangira ku mata bakaganduka ku rupfu urwabo baba bavuye ku rupfu baba bavuye mu mata kidandara bavuye wazimye bamazeho igihe kugira batangire imirimo ya buri munsi harimo kujya kurima harimo adandaji n'abakozi ba leta n'ibindi bitanga uburenganzira bw'umuryango kumeza imirimo ya buri munsi kugira ngo umuryango usigaye ukomeze kubaho. Rero umuryango mubwira ati rero bagiriye ko twagandutse ko tumaze tugandaye sibyo rero bagandutse nabo basigaye inyuma babwira ati bagiriye ko baraganduka kugira ngo imirimo y'akazi cyane igihugu cyane tubayemo ibandanye kuko abene bacu rero ntabwo muri ibintu abazavuga ngo ndabikende ibintu muzaza bagandutse babyumve kandi Imana ikibibona n'abasoko bacu babibona ntabwo bakunyanza agakira kabo. Murakoze byari byo isengesho mama twese tuhaguruke mu kubahiriza no kubaha gutanga iteka muri isi wacu. Yeah.